Bawumdolomba bhuti omdala. Ake ngiphawule nje kule video le ade uyenzile. La khona ade ukhuluma nawe ubeka umbono wakho owehlukile kunalo kade ubekwa uMalema. Mayethi uMalema i-MK since yathola u47% eKZN kumele ngabe iyaphatha. Ekuchazeni kaMalema ke bhuti umdolomba mina nje ukuyicacisa ngiqala nje ukukhuluma ukuyicacisa ngingomunye womuntu ojwayele ukwenza ama-video kwesinye isikhathi ngixeka izinto ezike amasagazi e-MK uthola ukuthi izinto ezikhulunywa kwi-MK noma i-idea noma ama-policies wabo okanye izinto ezenzeka kulo leli qembu. Ngingomunye nje ojwayele ukuyigxeka i-MK ngikhulume ngenza ama-video. Kodwa inhloso yami kusuke ukugxeka kwami kusuke angivele nje ngithathe le nto enga-existing ngikhuluma ngento esuke iyenzeka ngaleso sikhathi. Okay, asiyeke-ke leyo. Sila ekutheni yena i-MK mawukuthi ithole u47%. Yini ngaphathi eKZN kuze kuphathe abantu abanamaphesenti amancane kunabo. uMalema ngendlela akafundise ngayo lapha mina ngiyavumelana na ngimzwe kahle. Ngayo ukuthi mhlambe ngithenga amehlo yini. Ukhombise lapho ukuba very matured uMalema as usual. Ukhombise ukuba very matured, very principled ukuthi irrespective ukuthi imbangi zakhe iMK kodwa ube principle ukuthi iqiniso kumele alikhulume futhi iqiniso must stand. Ngisho ngathiwa imbangi yakho kodwa ekukhulumeni iqiniso awushintshi ukukhuluma iqiniso ngoba lifavor imbangi yakho ngaleso sikhathi. Uma eqinisweni imbangi yakhe isiyoba nenhlahla ekutheni ibise sidini leqiniso ngaleso sikhathi. So iyona nto eyenzekile kuMalema in several times uyakwazi ukuthi ayiposition abe principle njengoba ade encoma upresident nge-standing sakhe kwi-G20 wamncoma of which it was good as well ukuthi noma ngathiwa abahlale bephikisana abahlale benema-ideas ahlukene kodwa la asuke enze kahle khona ancome futhi. Nakulokhu-ke mina nje kade ngicasula kakhulu inakho njani i-MK kakhulukazi mawusufaka ngisho ey'ntweni zo-dual membership ngivele ngibone ngathi yinto lezoqhatha nabantu ezoletha i-confusion kubantu. Kube ilele lesibili iqembu eselivuliwe manje likaFloyd. Ngicasuka ngisho ngibuka la ngiscroll ama-video mangiyabuka uFloyd eculisa abantu ekhuluma lapha ngithi abantu abamnyama basasibuyisele emuva. Ubanje osakholwa uFloyd osangalandela uFloyd. Buka abantu bakhona bayamlandela. Uvela ulahlekelwe yihope ukuthi abantu abamnyama bayi-backwardness bengalandela nanoma yini ekhona as long as kukhona othi ohlabe yakhe abantu bazomlandela. Kodwa-ke lokho kusise ekutheni sicabange ekutheni in as much as ngisho ngathiwa amaqembu athile awayenzi sense kuthina, amaqembu athile awathembisi ngokubona kwethu sibona ngathi ayikho into abayoyenza lapha kodwa kumele siyithathe lento siyibheke ngeso ledemocracy ukuthi la esikhona izwe lethu libuswa idemocracy. Malibuswa idemocracy, idemocracy iyintando yeningi. Iyintando yeningi manje yiyo-ke le yenza ukuthi uMalema athi eKZN akuhambanga ngendlela ngoba lo 47% owe-MK
akuyona nje inamba ethathwe noma ikuphi, akuyona nje inamba etholakala mhlambe ngeperformance kwamamaki abanikwe wona. Akona mamaki lawa, akuyona futhi inamba leya nje. Abantu laba kucalculate abantu abathanda iMK, abathe bona bafuna ukholwa iMK, bathemba iMK, futhi bebe ekuvoteni kwabo bebeyimisela ukuthi emveni kokuba sekwenzeke konke bafuna ukubona iMK kuyiyona ebalidayo. Manje makuwukuthi akusaphathanga iMK ekubeni ibaqoqoda amakhanda, ukubaqoqoda amakhanda kusho ukuthi iningi labantu base-KZN ngaphezu kwawo wonke amaqembu bathande iMK. Manje mawukuthi ayisaphathi iMK, yazi ukuthi akusenzeki intando yabantu. Kunjengokuthi abantu bethi bethanda lelo qembu, wena uqhamuke namasosha ufake lakho. Mawufaka elakho ngaleso sikhathi kusho ukuthi awusenzi intando yabantu okanye idemocracy, wenza ngendluzula. No, kulokhu ke kwe-GNU vele kwenzeke ngendlela abangasho ukuthi ngokwama-procedures is correct. Ngokwama-procedures bengasho ukuthi is correct ngokwe-GNU, kodwa ngokwe-reality kusho ukuthi niphambana nentando yabantu. Ukuthi nami nje angiyena ifeni ye-MK futhi angibhiliveli kwi-MK. Lokho nje must be said. Kodwa ngithi abantu base-KZN mabethi bathanda i-MK, not mabethi, since bethe bafuna i-MK 47%, lokho their vote is their voice. Iyona ndlela abakhulume ngayo le ngevoti labo ukuthi bafuna iMK. Manje kumele ngabe mawukuthi ku-applywa ama-principle edemocracy, kunikwe iMK kube yiyona elidayo, ngoba abantu bathe bafuna iMK ngo-47% wabo. U-47% ke it's a big value, abantu abayinqwaba e-KZN, i-majority yase-KZN, kucishe kube wonke okhethi iMK. Manje vele ubulungiswa abakaze bube khona ukuthi kunganikwayo nihole. Kwaba khona i-trick, kwaba khona i-trick, ngasho ukuthi i-trick la batrickeka khona, betrickwa ngeprinciple ethile, kodwa ekubeni ngobulungiswa sekuphambana nobulungiswa ngoba abantu bathe ongathi njengamanje kule scenario ye-MK ingalidi ibithole u-47%, ithole inamba engaphezulu way kunawonke amaqembu. Omunye ngasho ukuthi kuleyo situation baphanjaniselwe, futhi ubulungiswa benzekanga kubantu base-KZN ukuthi bengathi bafuna iqembu elithile banganikwa lona, benikwe elinye. Ubulungiswa vele ngokwe-reality abenzekanga, but by procedures and all that bakwazile ukutricka la batricke khona, be-applya, behamba ngokwama-procedures, ngokomthetho obhalwe phansi, kodwa ngokwe-reality nangokubulungiswa akwenzekanga kahle. So nami nje ngiyavumelana nalento esho Malema, iMK kumele kube ukuthi iyaphatha eKZN, bonke umuntu eyibonele. Ilapho khona kuzotholakala khona ithuba ukuthi wonke umuntu eyibonele oyivotelile ukuthi ngempela yenza khona ayivotele ukuthi ikwenze, mayihluleka abone ukuthi ihlulekile. Kumele kucace, singayijaji ingakenzi lutho, kubonakale abantu asebeyivotele bayithemba ukuthi izokwenza lokho ababeyivotele beyithemba ukuthi izokwenza. Ilokho nje emdolomba.